ti thupui manga pupi Liandinga thuziak ngainom le beng wat thak zet mai hi kan ngai thla hawanga rambuai hun lai atanga ron chanin ar in son thlengin toifel si ngainom boxi in aron ziaka ole eng poni se kan ngai thangal mayang katelve bai PL Liandinga rambuai lai khan sipain kan kongkhar anron kikang ti hlawin in chunga chungkwa kan toma ti suale poi khoi eng ma nei lo chungin sipai kha kan hlawa quarter gata anlai puida te chu ako ringot po kan kok thangam lova in khelnana Lammual dil chua thei hlau te kha thil ro pui ania zinwani khwa mun sang sanga sipai che geta motora chuang zong zong kan chuk veka an thurfal ni hlawin kan phude depa kumsang kha jakwa somriat pakwa Assam rifle sipai pakhat zuru ya wangin mandir borvela hian sipain mizo engamazat an kapluma khati hunlai shephatan chuan helaya sipai mun hi thina chemte riak ang ani Mars ni sompasari sangkha jakwa somni paruk zingdar sarile chanve khan aizola Assam rifle sin kumza somthum zet anlo omto na aizol khopui laili lai takchu Mizoram sarkarin adu anga ayan kol theita ka chuan aizol khopui ta na tangkai thei ang bera man thei turin nabul chantur ania karil ruin ama atang to in ka thei phot chuan he hun chin chiatlak takhi ka chimve ang mole ka tia keini ti ang phei chu mi van nei unique generation anti ang zingami kan ni khokar konga du thu wang ni lo chuan na tur motor omlo wangin ke in kan kal nek towa truck chunga khongai na wanga kan chuan thei chuan kan lom em thina zip kan nam waka ambassador car kha chilputin kan thira Maruti 800 car lo chuak lim hlot kha chil thitla donin rala tangin kan thira sipai dak pukhal bullet kha aizola motorcycle omchun ani lai kan hrepa a kodziakin article kan theluta anuwa typewriter achuin a copy siam turin carbon paper kan zepa computer chuak masa 286 nuwa 386 486 100 pentium te kan share chawa floppy disk kha kan mangnuala chuta compact disk chuta pen drive vo in thlengin kan manga ole kan soive lokange awahan ngainom tak em tirau kumsom nga po kalating lawa ke hi ma se pupi el hunton khokar kong ke kal shepte truck nuwa chuante zip nem shepte etc thingtlang mi kan iwang te po ani ma na no pangte ni maila katong ve pha ko ve kani ziak mi te lo ro puizia aron pho chuak chiang le in ka ria tin hriatna tha nei apoi mo zia alang chiang hle bok anwangai sanom tak em kan ti thar le ange thingtlang nuna tang chuan kan lo ton ve phak ve ka wangin han soi ve lok kha cha kom ema kan lawin rol ve lok ani e aizol kan hriat tirata lo om sa to Assam rifles ramlua ti danglama a om tan na tur chu mu ngei tumin ka bong tu thlo ha suilai chu ka jing tho khun khan deuh main thil an lo buat sai ni pekin achung po chu changpha velovin akota pate tenen achunga hun an man line kan ti tia anua hriat changte nen kanin muwa anila chuan hei chu independence puan ai khan aro puizok anti khera MLA ziratenen kanin chibaya MLA dongtela chuan JCB in voi khat an hai zeu khan mi puikara tangin atoke poisa in ada ilawang ti ahlawom anti khera khale chen kan politics ti lu tu heile chen kan aizol ko puinuam jok nei kanin be seina Assam rifles ramlua kan du dana kan cheibol theina tura na tho bulchan na thir tu zinga khan katel ve e ole khamichin khania angai nomin abengwar ta anita hi zofa te tan chuan ni chin chiatlak tak ani to dona politics to inu atanga thlir tu te tan chuan kan malak na ti atanga chanin
an tan lung oi na kim mu a har viau thung ome a chan chu kum kha le chen e aram hi zo fa te ta ani theina na ma lo la tu an ni tlata an hun aliama kum tam tak avei man reng boka chen khat pe chuan zo khosanga an kel sakan na bel nen lam an chuak don ani ti in an lo puang lok diam to amai ro chu an sarkar lai khan son ani talawa ti chuan ZPM an lo sarkar ta ZPM sarkar hnuaya lekha ji ka hnu chiapo om chung lem lovin State Day of Prayer nia CM te Minister te MLA te mi puiten trong China in pathian anawa maktak main e aram chu mi zote ta alo ni tamai ani tuma in chuan na turemo om mi alovin CM point a party nemo amimal angpowa tuma in chuan na tur om lovin pathian na thoni atiri ngot mai kha kan pathian bia khi anungani ti awachiang tak em heta ringot po hian zofa te hi kan har achul hle ani pathian nung ani zia alan tir chungpoa kan ngai sang lem lo emo politics tuinu wanga kan lom theilo ani chuan kan in en fianon fo achul hle ome ole comment section kan en thuaka rin ai takin alo boruak fu maya angai nom phian mai mi puite Ngaihdan le mudan a thazual tlem te kan ngai thladon ani ilongai thang ama sabera chuan fakaboi tlung hian kapu Assam Rifles sipai zurui iti hi iriat sual ni lomo hetianga thil iji adon chuan kangai san na chehi atlamayanga thil chiang zokin lo soile te mandir bula khan mizo tlangwal tu tenge zung khale o hemi wanga hetianga thil lo ir chuak zokhi ani lomo ti in pupi ala an zota pupi ala chuan fakaboi tlung hi ron mention ngal chatin kashia dan chuan Assam Rifle sipai lumum pakhat zurui kha mandir chaka son ain luling viau maya mi te kha ati boya puming dai lawa khiang te SP po khan han khap dai mai atuma kha Assam Rifle zurui thian te khan anron pui boma boina aso sang ta zela chutiang chu ani ti in chiang takin fakaboi tlung hi a chan na apea ti chuan moite SF hian fakaboi tlung hi aron mention velea kashia dan chuan khilai zodin cinema hola milar atea vobik ti ain me chem ka shalo mi ang phachi alo vai ho ho em maile sipa in kar tanga boruak ron ir chuak ni main ka ria ka chiang tabik chelo ti in aron comment velia moite SF lian thang chak chuak chuan aron nem ngeta onie ate tui kol khan a han shok vela kha sipai nu mum zurui khan alo tong leta mi ten ate ani phung an rilpon arui at latawang khan midang po kha atong kol zela a thian te kha mizoni sela chuan khatiang boina kha thleng hau lawang tian fiat chian mel khop mai ti chuan lian thanga chak chuak ve khian fakaboi tlung hi ron mention vela in adikalom alumum zurui pong por kha abul chu ani rengalom a thian te khan an la fui por zia mizo lo hlir le ngal silai an ron pong ka kan tlan chiat duai phal e ngal kathin alarimania atiani amuna hian om venge yan yang ole adot le chuan dingaral te hian ZPM sarkar hi pathianin ami te wangin mal asomani phatrual ani lawe soinom ngam chia po kangai lo sai puan kha isin vem ka shelawa asin ho khan chunglam lungdum zong takin bora kha anu haninge turani iwaziak ngainom thin ve o kan veng pa hi kan chuang ru riau chenia aron tia adot le chuan te kolni hian Assam Rifle ten mizo an tha awangin Assam Rifle te hi khopui pona omro se tia no chua tum tu bul chu pulal de nga ani MNF party ten nasatakin anin son natur mun bot sai sau sawin in son chua an tuma central lama tangin chuak tura tina order le kha po aum kha khati khopa beina satu te wang kha ani ti in ria a hrechiang bertu ini in fakin in soi thale du chuang der silo CM pudu omathing pui in pa mai maya son chuarwal ani lo ti hi thudikani ti in ril ru in pom ma se in kha in chi zole ta political appointment phu chopa truin thudik haiderin in mit afialo zota I thutna ta kha chukla dak chuakin hoizau te khai leng pui ramshal e rukna alang lian tak luk thuakin thenjol bul wan tong kho tha bul le kang mun south lamrama CMin ko a hreule ta in soi sel ngam mang si lo le kandam chungun hi zalen taka dik chudik
diklo chu diklo tina na man hi a ha dam thak bera ta chuan nun ha chawlna le dam suai na a omania atiani pupial Liandinga ron chevele ta tete kolni hi aron mensona Assam Rifle chuathua hian ZPM thil ti ani ti thureng kan soilove MNF le Congress in nasatakin an chu theina nan beya ZPM chuan tha thona man po anei lowemo a tho ve vak lowemo aniang kan hau tu te thu soi ka hriat ve china chuan pulal du omate puke sap dangate an thora anga an soina ka hrelo ZPM sarkar ve ma khan zo khu sang po anin son turin an cheifel vek to a mi puin kan ria pulal du oma soi ber chu kan tong traya pathian na chang ti deu chau ani ma se central sarkar kwan puzorom thanga hun lai khan Assam Rifle son chuakha adulo shimem ni ati thei ZPM angai san wangemo adu sak wangemo ZPM ten an nor thiam wangemo an nor nat em wangemo po ni na langlo eng po ni se i thanem ngai na alanga alomom ka thu pos te lo komina a thaveke tin a changani ti chuan le trai chong thu hi aron tho ve ngal at mai te kolni hiron menson ngalin tiang ril ru putlat ho hi in nun hi a ha thla kom ka ti thin he pos a hian eng party ma soilan ani lo chungin party ang zonga lo koi her in tumtlat zelmai in party wanglio liawa AR hi in son chuakta ani titlat hi in chak ani melber trong trai channa ti pom mai hi a hadam thlak te hi a harsa em monile naron ti ani tuna kan ngai thlak zo tak chia karil ru om chu MNF huna hian AR hi anin son chuakang ti alo hlo om hle mai an mani party tan po hian alo hlo om ani hi chu wangin pathianin alo rem ti lawan yang kan chapau hi a hlau tlata chu wangin in chuan tur nei man mia alo tur party alo ro man jok ani melta e pathian kota engkim hlana sai puan sin ngam party alo piang hlau hi chu zo fa ti tan hian alom om le zual mange an fel fai hau lo an perfect vek hau lo kan ti to kha phai na laite kam na laite pan na laite an nei ngei don ani kan ti vek to khamo adot lia chuan LZ kolni hian keini ang ram boilaya tlan seve zak pha tan chuan thil thleng theilo ang tluka om hun ngeta an nei hetia zoram state ta an ni tamai hi mumang lam te po ang rumalom le hetiani ani khopang lalding luaya van song hian tuna chuan Lammual le Assam Rifle luaram politik chu alo re don ta ati tu ni in chuin or pier trong in thu soi ma se adik chu mi puin nan ria isep thiam hle mai ati ve thunga Ngaihdan te pom dan te ainang lo tlang hle ni kha kan sira tang po khan hriat kha apom tu de chon tiang hian dam takin an pom mai ani ole a mor bok na kan lo thleng to mai anga ato berna tan chuan ela ral telel chun hian an thatlai hun zong vai sipai hunter bu nu ringot po hlawa a thui thei ang ber tlan se thin te an sarkar to lo hnuwa mizopa IPS wal remna du wanga a helai mun Assam Rifle mun hi hun rei tak chung sang ko som sari pa hia uti kan huwa kum som thum dona ti hianin ZPM ministry thuaya aram chua san fel theya fel takin ni som panga ni kum thathum sang hi som hi panga khanin in hlan na hun pu amit sa te anon kala kan nei ni a tuna zo kho sang lama anain som fel theita enge party chon soilawila sokar ma salama te an ke sakan na bel nen ten phei to ti te kham china thil tak hi mizo wi puite poin kan ngai to ngai to tuna chuanin generation G kan ti hunan ni to to lai khovel thil fin fi zel kan du ni chuan hei mi puita lo ni ta mi puita na ruam han hi alom om ka tia ni chinan honnan han soya khanin tuntruma hianin adik tak chuanin advisory committee ho kha mi pui zong ai o king khan nia stakeholder zong ten telani hei hi an ruam han nei ti danglam thei to lo khani top nei ni pakhat po ti danglam chuna dang ti danglam zel ngai don sia keina ka lo vei ber chu aizol kha pui kong zau le parking te ni ta bypass te lo om don zel ta alo om ka te thil dang lo om ka chu lo om po ni ro se chuanin ka ui em chu thingkum za chuang ni to ho elai meter som chuang velamo or
khati enge aza tur chi ka khelo fit som nga tur ni ta kong pui hi khami zau na na han ti tur kha ka ui hle a tin quarter gat khu wan him than ni se kan om na lai takhi heritage court turania heti kan sem hi lom ka ti ni chu kalom ne Deputy Speaker Pufam Kemana Soi Thiamber ZPM chu pathian mal somna kan dong ani hei Assam Rifles building a kan trong khok rum maya ti ni pathian mal somna kan dong kan hun line lo chuaka ini lama chuan Lammual Cheidan zong engkim mai halo mom veka mai ro sports minister thina bi ka tang chuan Lammual kan chei thadon kan ti khan Lammual lai tak chu kan ta khu nia wan chuan in e kan phur em ha bikin hei Mizoram Football Association ruai tu e kalo ni ve engi mo chen chu kan ho tu de zara ta chuan in Lammual mang turin Assam Rifles ho tu te hi kan bia kan tlon dewa andinara kalangai an mamo kan pe thil rang Mizoram Premier League season somvel kan han nei ani Lammual a hian ta chuanin an commander lo oma piang le an enge G1 an te oma piang hitlon deuh ti tia buai pui kha nga ya la Assam Rifles ben na saberi kan ni mai om mange o ka te Lammual chungcha chumi ngai to lo tur ngot le tu na kan chei thatur hi kan pure me mani chumi chin chuni se den kan ho tu da ruwa man na green area tamzok me pui nol pui na hlim le lom taka hunan man theina tur park ang deuh thowa Lammual area kan chho tur hi kan lom tak zeta concrete building lian bur hi ma son nai mo kan ti rei khop mai Mizoram hian ani chia lo wa chu hei tu na pho kan lom tlangin ka ria alom ame putet puchan zawa alam haide lokang nang idu mo land revenue chungchang ani mo enge hemit project an mandan tur kha chu ishefikin ka ringa kata kha dinge chai ti lai mo isei duang khirna panhin an khir tai la pakhatna chuan land revenue and settlement khirna tangin an soi tai la helai Lammual rami British sun laya sang khajre songkwa borvel tanga British ina khatian op chawa e khatia inbun chokha ania kumza somthum paruk na kumza somthum pangana azok ani ni kuma home minister Amit Shah le Mizoram chief minister pulal do maten Mars ti sompanga khan helai ram hi anin hlana khanglai hun khan revenue and call tu ni chuan boina riau kan neya achan chu solai zo khosang Assam Rifle ram te fel the ni ngem helai borvel te ti fel the ni ngem social media khan in hlan ma sela ram an ti fel zo thei chuang lo wang ti kha soi kha tam khop mai ke po ka kon fi lo ruang ren khop mai rinain boina tam viu ngem o kan ti amaro chei pathian zara voina chuan ram buai po om to chuang lovin ti mayang te fel solai zo khosang apon phei vek to helai Assam Rifle Lammual om na area heng zong po te fel alo ni chhota thil lo om tak mai ne helai leilunga hian Mizoram ta Mizo de ta ani na anga tuk in zinga helai muna chief minister le mi poimo tak te ne na kan han mang ho mai hi ni som pasari marchi chin che tlak tak ani donin ka sia adot le achuan hetiang hi thleng ma ila kan tran ho kan lungrual angai hle dona tunain Lammual man dan tur plan te bazar bung kon kwal vel te un rang hi nasatakala singsak turan ni henga hian inga ni pol rang te khotlang hroi tu te kan tran ho atul le in voini lom na ni in ka sia ole kamichin zong khania clear tu lengai thatu zong ten khongai takin comment section lama in mu dan le Ngaihdan te min lo tarlan sak theu turin in khongai na kangen ani like comment le share te tin min na subscribe lo point min lo subscribe theu turin in chan puina kangen tak meu